program gid alsil sa gim di motorsiro gil mora vice president. Nga kumakambe sa facilitator tiyan. Program balso kung gel program ko mang memang maderdria gel kon osinge mil gil aurere maurere al bulis. Le gumes la acting director ngartia magukti bebi na to ko som mul gil ada bela mal open tiyan microphone. Kumam gim moreng sir kumi also mangani question nga kumakambe se please gidim sis. Ida ada do ulwana aw. Manulo do song vice president yung microphone. Oy, kamal. Mansala mo na ito, Mr. Kasolet, tial mo sabi nga kama acting director ng Manuel Mera, tial TMC, mo mga adult girela Aurora Ministry of Justice, sa Bureau of Public Safety. Komal masawra tial leng kami ang tingel waseng malmla mo, butokol gibom tera matala olbira kalulaw. Titial ko tal malmle last tal hearing alun makadong aringiya Senator Cecily Aldabe alalingiya chairman ra Senate Senate Committee ra Judiciary and Government Affairs ako ramro mo omlesori abol blakatak la omsodela ay kakidele to ko era personnel matoko era drug abuse ra bulis kidarokol matingel waseng mlani random testing mang moltek mo nga bulis mle positive ra crystal methamphetamine to makadong mo ice madirek al marijuana direk mo o kora milnga dul gidela organization ra aurior ma operations ra plila bulis mang sel ko ra wal blol blakatak kalogi wala al nga ra 34 PNC section 5-022 yung lo katak kalwaseng ang director public safety ngaygi dia aklo ang alel in fact dingil tang orur tra Bureau of Public Safety mang president tutki adol tirak ra Section 521 na President tutki a Director Public Safety. O korea President mdira kan ngari nga CL celso ko ma Director Public Safety a Mosme ramal uweng mora to mo kadong ngari mong prolonged absence so abol bakate katal dibus radio ra blur belaw eng CL tutki a acting director. Mang ang kaigidiyal Director of Public Safety Carrie Levitt alas na niya alsperingi Levitt trending atong pronounce ringi Levitt Levitt tamlo of island dal ngara mariger al time marura imal ngani abot kar imal segi drabol tibos eng ako teng tilet ki abaleri ikasakas dia kalsabel dol tuira loula Bureau of Public Safety rules and regulations le adopted ra 2017 among mlesay na former president Tommy Irmang Sao Jr. eng girel mo acting director mo bulis girel bulis mesera ko klabo lakal sabel sel the sel section el ngari ungel at 2017 rules and regulation al ngari nga ako ra dispute al girel acting director nga kan minister of justice sa egal step in esmodi makmlo step in tutki a deputy director al Richard Ngiratrang and the attorney general mura nga kalkmunti akal sabel mong ngaling di akal bulis emlo nga ako ra kakaros Raul de Som le kasi sel nga kan minister of justice amalot eng sabel di akal bulis hindi yak mo nang kalwas hindi yak ang girel bulis so I disagree with her and at the end of the day kay dia chief legal officer abalor belaw mang ngay dia motor ka claim Mr. Albol waisen ko umloti ka lawyer sel appointment nga manglamutan lo ra director labitre mang kay dia le tutki ang kay dia le chief ra division ra patrol al Chief Fabian Hiramangyor, almo acting director ra public safety. Mangkay dia acting director elang salo giutianya matring ra rerel. Kami ala amam dengar adrablu wasem lani aklol meeting al rabato kal adra taheyol mlay
ngara adartma tawtor adartma oyim so nabdur erul darta al mlera meeting ra a eli maidalismo tiang klel meeting a joint heads of public joint heads of Pacific Security al sel trigal ngara meeting a other immigration customs police maigel belul ko kanya military ringi etamaya are sold out mang waya trigelo ngara ara security or law enforcement ra sila taheyo tunguni gidal ngara PIF gidal ngara Pacific Island Forum gidal family ra Pacific ma kagidal acting director amlarse mga makmlarse ma national security coordinator Jen Anson mamlarse ma director customs ma immigration chief Flavin Miss mamlarse Makuradi so kal mulmor segi dal tang ay mga apto ka question girl operations mataleta audio ndi waya do tuira igel blagatakal ngara la mga rules and regulations ra Bureau of Public Safety everything mal di ngara ay imalang kagi dali acting director ngira manyor kamal lungil mrula redel makpayo sate alala mo smo detail ngar aler el angal acting director malamol mal chibra division ra abatrol mangwal ngania kaya diel tablol baklol urior lo ngat bokrel altan Yung lang algo acting chief. Mansaule Vice Presidente Minister of Justice tiga malawang asulis tiga teruro ba Mr. Toribio ma Mr. Pasole tiga malung langut selbe ko ban tri tiga ko support tra Bureau of Public Safety. Marang. Kada badingin nga liya, alwe bila time itukuk ngul membre kada. Hindi selbol arak kole lagi kada kul shorty na to mes ya support tira nga. Mr. Toribio nga ngartelo kung kala Minister Vice President el support ringi ra kul decision ringi kire la Bureau of Public Safety. Kung badingin emnar mem sabto kala adra bulu kwaseng moria kala tili bil mondaira sila bla pulis lisel boldora Vice President Minister gil kwaseng agida lamet tela urior engiam gutbok mong buka kapasiti na kalis acting director nga ka murmur tron no dagita ka chief sa legal divisions kwase moral met agida motet tela urior agida drutri sebab kala adra bulu close to trade sebab tel blue mark close to talil magada ada merurungi edire kal make sure era adro riolo geta dire kal diawol bos usum rangi dil betengel atal mal mali ben watetel tegid nombre random track testing el nia mal mlo o six tira to toy edire kal mal mlo osprebrida am hit el spray el gita nombre ngel south gita atal blue Especially arwa media sel kuk bolot nga ay gidi Mr. Kasole agi mede magi model sa do kamera at kulara exercise le ndep kasi awas nga adra bulong arigi mong ngogiu segid treta ya aldo alilup mal mo mrail lo bongela klisi ring mora Bureau of Public Safety tirigel bekkel barreta legal divisions kasi medlut al tangariat te al mudong ko do tiga da malakat lut mo face ra osisi teletal len adlut mo face osisi teletal en way hablable failure gidar mered mong lamo gidar ko o mesri kasi ngwan ngaral teletal do abo do sper ni bargidar mered mong kasi gidar Mr. Toribio en ako obong gambil tedey ma trigal tilgal ko sa tune in may orange sa el program assure adra blu ko sa tilgal yung arabla bulis mo involve ang idil nga nakle ada adil bol mo iterse will sit to it and bot mo claudon mortir masungil mo mreg lawrol mo katmo claudon mortir dira to mreg lawrol ngari adak patengela alla al kukir del mo meseri ko la mo protector til nakle dia bla bulis Bureau of Public Safety o Minister of Justice
Agirel malmol mekliki dia ka awai ke kidel mengit dari bukan bet moral sih. Sehingga dia adalah belum mo ansingutir semeriar dia kan mo support la bla polis kuasa dia kata hati no kana mam dia kira mo kon kasir dia taratan. Ya kung ano sa uli, acting director. Ngari ako ra, kung ko ra ba, kung lo kasi ko eh. Saule, wala itu. Kung ilsilse vice president como acting director. Tial to era omalkela acting maigang. Aku klungyolel tial process el brother borngi. You know there's always a silver lining. Pero kung magisil ko ra rather olbi ma HE ma kita ngara media maigang ko ra kasawa berni. Atire lo otia process. Magada at the end of the day kata ko ra mo lelak le mo si okay igang amral ngarngi arwala ma magda ado lut ken wangara tritele la omalkel mang masawa del tokoy mang sel kwadra mo de ngaro tokoy lelak ay gele actire mal appreciate ay gale hearing ang ngarngi oversight hearing seral dir kya chene senator is aling kitmiklisel wan matiyagi del wachete oversight hearing mdira kitmiklisel mal important ay gel tokoy mo official berredel maklo ngara al Ministry of Justice, tuguni Bureau of Public Safety, albangan lerni rabe kelsin. Di ulm direkal ligang direkal aigang direkal kato reng se beto kasi bakreng vice president director bla polisi lo kora tua badai to especially tial to era bakitel kare kato dio reng tiam katetal ngarngi ablur belau magada akmelo asing mal klo luriora amarail girel. Di suaka loger lo asi el ang larngi say gidel ay get information will provide a Levit kapte ka director Levit masira nga press conference mo dire kamo provide ay gidel ku latest likang so other blue asi tiang el alora lang al director ko malamol marurungi yung alubudu ko ililme nga marani nda ka bugum sal mo ko makay gel sensitive kadim skira idea lo si ngoy say gid ang ngari urol giren ndia belang akbal al question ng mesang acting director ling ngora mamlo mo taklo gi way gal hiring lo si nga kamera ringi ada kamal agar betalle rapla police sel over sel 520 segi dal sectional gul korngi mas aurela director director ngegi dia head of Bureau of Public Safety responsible rarogul members adalo urior al sel tial bureau girel niya all total rules and regulation el girel tial lila police director ongara al supervisor ogul lila kalabus matchet mendira kal ngari talamal rabla kalbus hindi kal gilel mesubin nga arogo ya dengar emngela Bureau of Public Safety ngagi del director ongara almang after sege del hearing akora block kasi nga kamera ringa amral dia kangar ale kal gilel Bureau of Public Safety mang wayon sa director lalang ka communicate tolo bangela labi so arungo kay vice because ako kadim la ela ka talam sa dua sili disen mo so kasi ministerial angara policy level sel de operational level en gran sela director okay matsuma mga policy level ka kwase kuk nga policy nga kaswa kal maalolomol may gal random drug test hindi say gid mo execution ra random drug test tagi do mo kung sangka abo acting director Mr. Soler mula do Vice President Ministry of Justice Giret tayo authority nil over Bureau of Public Safety. Aktire kalwain, aktire kalwa mesay gal. Gabriel emlo mundire kalway alo kamlo tak kana kwase ela. Alway siya telela uri akmur. I see. Ito bara orchestra Ministry of Justice yung mali do attack. Mali do attack dingul mo sige moray gal to ka drug testing. Ay malamol ngari. Rando malamol ngari. Kung kanya amlo niya amre to ka raw do no so rin matigil ngarang mos el haraway ka drug testing. Igi naman kaya ka. Ay expensive. I see. Egin malamol ngari al sumun swada bla pulis ablur bela lo bol clean. Elo ba suporta adra bulung giren malamol ngari. I see.
ya semua dia trigger to positif mengalakli le kaduk mara tara man sepedan mera media o isak mung tarngi kada mera media ya subut le ata belum tuma matangali proses tiel al mara la trigger do ngit trigger no positif la kali ngalakli amet mira la termination tir I see. Kudu uptetira al tamil tara ko kora ko rusil teatro ki makarang ng ginga ka ulit to. Tenem apa por lo runi. Mira la termination tir yang alia la te imtir el voluntary walk into file a resignation to protect the future references still medical ball. Away out the boring al amre no executing Waya dire kal dolo re atra belu sulta atra belu kasi oitum lo positif mangaya kita urul mori. Nda kada pere mo ora tele telgi. Le ku lo ora mlamo oral mesil satu ora belu ada bertire dire ko lo ur. Ndia kal sul el wifi. Trige lu lo positif la marijuana. Sel number el tilo dah mal mleklo. Mal mleklo len sel Tigel positif rame, dire kami positif marijuana, tungul me plus ringi, mengkawaya tablol Dia separate. Waya blota, imon ada tablol, tulong uri. Okay. Ngam mau film marijuana. Ngwaise, tangalia lo positif wese. Dia, aku misal saya report ra vice ra minister sera ngarap la pulis yang ngulpas el chart, mal lokal vice. Melat trige bra la ngaya communication mo trige yang anak substance abuse hospital ngakil mo tilo kanselors malala do til mangwaya bel gili lo mo ura sila Wednesday sil niya mo tial ko conference la Minister Justice ang lungura ari ako host rin mong waya bro la sa balilengel tok tangan bel gili mo do niya am emergency ngil direct matawiris kay chundro ko ilmora next week Wednesday agi mulot mok karngiya tadiru kasi amem berjas kecur sorit tira magi rutik pundiak berjas kecur etilot tirak kari mundir kalau diting mom de kosetia lagi borngi agi la kuk happen en mera kamar esela se complete tril sekme dengan la form 5 months complete tril pas ka certificate segi de ketemlak tril karab la egal mutul bola track test ya negatif kemudian mutul mesti ele papirnya belum sois Ako mesra ako te kam sulang miskakta regulation of laborism ak mo yoring hindi ngarnya section kumura section 3 subsection .3 luas ngarnya random test of laboris dan sum dia ko ba kabak you know was sum dia ko ba automatically terminated nga ka amle eskra vice president tersigidra mol club ti altoilen was han ke krira vice president men sendra la almeranga kalwas sen 12 o 7 luas al sum tumtigira al police mala drugs at kan forma egal investigation tira forward more attorney general Egel drug test result mang akmulom rur ang subel girel Kaya matagal ka nga kami na orsi amdal albira ula drug survey mo gutun bring. Hindi ako maral wasin. Gili na abel abuse gide. Bak question na kanila nga si sila bora obisra ako omda sa ulmang mor obisra AG. Ngiya gide further. Hindi ka bulgulang kal malam atrak silang ka gide den mora. Namo addict ka mo na ka rehabilitation. Di tirigel source ti ay gide mo na drug sa tangar gide gida malam mo de tirigel victim. You know, makora si seng el atirge gitu belum forward ang clear kada rehabilitated tilit ada mga di tiang di mostobri siya dang area further real bulisil ngungel bulisil ngulme girem ka officer kmirur tangilur gele kada tikititin mon sel source le information vice president gula wa product se bela na sumar bulisan na makam kora o tia o singem gere sigid gule Sel borsella la authority PNC telang ya paisa lak sil sadria to la drax. Oh, hindi gid 12 o 7. Gora di uniform to era hard drugs ma marijuana. I see.
Igilid ako sa ngariate al gusto tolbyo mo kadruli mo zero tolerance ra Bureau of Public Safety, Blabulis. Baka marijuana ka mo mre lo rio. Ko drugs ka mo mre lo rio. Hindi ka po dosa at ko kasi lang kakadungol ka na rin. Kadungol na rehab lagi. Hindi ka lungi la rehab lagi na ba. Plural bela to ko ra ikal. Ikal mo kitip ka. Ay lakwa marara maklam nga kasi ay at yakbol metaga ka information. Malalaw rio rin. Un tedire kal mga to tirigal beberar pulis lo pasetti para met sige daw ulit information at tira malagi kasi alam ko do may opportunity case makara Hindi ka bilbo rin mo ko. hindi ka bilbo rin mo ko Hindi ka obviously interesting part. Adil mo tul kaya ko mal social question na. Yes. Maramar bulis ang lamom la drugs. You know, random, kaya ulit ka random. Di number may disirar bulis ma sil klaw marara ang bigyan adal mortial bla bulis. Ak madila vice president ang moguru sileng ang number ag grain di abiyang ayang la utul imolsuan. Makwestiyon na yung direktor ka mamla bulis ang bakatil. Maramar bulis ang lamom la drugs. Hindi ka enemies ti al drugs ang lamom partner. mahal dia kal sal speakal insert til ang ulgum latak po urut ak mo mlay eng la se ko se ko lang aria feeling ni lungil polos tigre ni tilal akti always ko se 2021 al melal 2023 eng aria 41 el bulis na mo break Il drugs sa ul. dia Mo tilil bulis. oy mo tilil bulis mga ni tilgel dire kan aria tamal makadam marunong lagi termination at tiring protect ra ka ngala mata time matititil me resign. Okay. 2021 mo 2023 eh. Maisi. Ngari aditel artil le retire. Gida mo seguida idisira ada. In fact ay ang artial ya vice president ngari imo abiged al guk na submit resignation real. Mo bre gran next week ra doste mo bre. El alman de ngari TV na resign. Ako ba si Vice President hindi akal kuk mumrek loro la kabal Palau. Adi akal brila bulis. Oy. Tial community ro. Yes. Government wise. Sell out migration na kadira. Hindi akal di problem na ministry ti problem teli mo laro. Tad magara solve niya man. Ngari nga ro legal ngi mapil man ngin dir kultura brili hindi out migrate. Man ba to? Hindi akal nang malungil luul the grass over the fence looks green. Kel ko ra sel block kan seal girela spela draksa say ang ngol nga sel keep them up. Seguida ko ra block kan seal. It's a bit excuse. Oo, seguida looks spelling excuse mo si tato spell makarar buli sa mangrang seguida. Ding mal di way gelo ko acting director wa say kamal kaya tolerate. Ding mal ba to ar buli sa lamral mangira dal ko musika rolete. Kaya kung ay silwa si Mangkal, labit, tadi ble recommende, mlo mamad adura, ikakita li US Embassy, sing malmaral mong kasar bulis, bola kar ki-provide security le kong. Aling maral mong kasar bulis, mo ta kasi maamal ko kermu lagel, ngar alam. Mang elang ako mla o mes sa bato ka advertisement tra US Embassy lo sigarar mo security officers. Hindi ka dil ang hindi ka ngari masarap lima mal nosmer. To refer ngi di ka ambulance sa tir hospital mo airport. Di algong song sa arbulis. Se di imura isul kung da sa direktor agiren badang lilang. Se da do sa kadto makarani. Adas me dun refer ngi hospital ambulance ngari. Kasi mo tira pick up. Iga del 41 al positions el nombre kar adarngi through various reasons eh. Ngari abla higher tier for sure. Ding direct lang I tell I mean beto ka electrical sumta sergeant malutent nombrek cloududir. Madaharap PO1 kasi adong titarte moterung tutede mo kaberse. Ding way ablabol ngosong sa
Arangalagay interest mertial mebulis. Mabulis. Ngani tirigel maral moret metedit mul tarak find out pasendiak ngakatiak adul ko kire kang artalur. Kaya di lang spera ada sumerian bulis. Tuguk amat mo kertil guk mo siga bebira ulo. So Vice ng mal berkata sel tingin mo yan. Minister of Justice hindi wa limited a role raw. May lasal ko kaya question ay nga dimulut kilkira ka maktigul may kam di. So atara question le nga kamal di ko bakal morsel pal oversight hearing. Jaksel say gid Lawing kela Senator Isaal. ay jak. Ya gid le recent. Oy. En le mention raw say atara lo si sebela karon mora aplakal bus at tigil nga 626. So, makkwadi mo do silo say gidel to il latto del mang public ay algo dangal tingala director ngarang ako ra ngaraw do silo gidel malu mangane oplam rule gidel say Mal ngari tirigel emdala sel track testing adire nani ara kalbus langay morgi. Tirigel 626 tangalian langay mo. Mangari tirigel lupas table 626 626 sablo all selto na commitment order hindi ra kalong open gel me. Nga ekol surbat tela mo oy ngarang eligible at tagid. Tirigem lo dial to. Tumlelo sa tagid tial mutil metto. Ara kalbus mo pasetti ra wadrak sa madela club singi lalo mong magarang. How do you treat to? Ela kada ela ko tanas mo jar buar MR police officers sa sector mo we have magarang. Yung ko ang kalbusin. Kalbusul ilage tutumbalya to violate the regulation. Alsir ablay. Ayigid ako ablay ako mo kasi diak. May violate tiya kalusa yung privilege sa kauro ko. Hindi tilal question ra ka mil question gilid mo address ni kasi makarang uktong kal ade mi uktot adot dore at tilal tutak mo rin. Forward mo na Attorney General. Sila. Ay nga decide was ang makaraan. Tirigay sige del tirigay mile positive rokoy. Result tiya dim na ka direct mirga mam. I see. Blora Attorney General amlom ko kulmes ng aliam nila motmok kringil mo mo durok kulmera mam. Ilang nga niya information nila correct na kan sumak mistake. Ang aramo hindi siya mga court order. Asuma kamli aksidente adja sa sentensya kasi kumo o kulbus 3 months hindi kulbus 2 silwana obang kulbus rablo. Malu ba kamo kulbus 626. Information kino si sel ngara alam mo dia kala ngara kada kanile ko hindi bulis sa decider. Siya hindi ngara director mo rulo. Ilang namo dia kalboto. Mlaringi ay gagid ang kay sa radrak sa mlay. Sel me tel commitment order en kwase ang kalada mora work release yung timor mo tuir ko biwa maredra bla kalus So mural bulis. maredra bla kalus no question sel kada time plasyak no question na ichik kwase kami misatya ngal sugo mong ululol mo ra kabelment ngaram dia katingat til angel mo katmoklat telele kumul invertir kwase mo katmoklat. Kamitan na moblila hindi uli ko mo kasi kami yung ulit na malatara. So nga Hindi sila may court order. Mga aadya kasi mo lang yung mo to tirikla court order. Ti may haladik pagkataklil ba? Din pagkatakala also ko makawam le convicted ra trafficking. En diakal sa BM nga any type of work release sum possessioning sa hindi trafficking amal diakarole le. Ebol sa BM ito nga. Different degrees ra. Ngania sel ko kurang ara bulu ngara tedel ada du mar ada ko masalah polisi assess ra weakness ringi may tara blo black rang siya wasi maybe a police force dia ka mal discipline ra police force kato sebab di luar ko itu tarang dirar adul ko kaning sel ko kora luul matreter la ka conduct ka ul as a police officer mergo ay gitu ko part tra ko mo so isra tracks ko ko part tra discipline so at the policy level malubong eta execution level in nganya tiay gitu discipline ra police force yung direct law toil mo das ringin mo moklangi alubong
Apa ni mo messenger di ko. Dia kalik tayo mo musisal gid kila. Sige the number Gustavo Terngil 2021 al 2023 ngala 40. Tirigay mo so is para gid discipline. Sige da SFL mutal maral muklo. Sugum ko waitel mo ko ni kasing ko dole latuli. Bulgulak kasi sige da klisi ela discipline abla pulis. Kadi mo ang ra ikadumi ko tambre apa biringe leng blow at waro sa next kasi 1 2 3 ngalak sel mo ngewang kan mo face arwa. Kami tarong alak malungil matngay kami amla ang agel grievance panel. Ay gigid type of discipline el dolgoil you sell was kamora ay gagid dali not immediate termination hindi ka suspend indefinitely ngara suspension o to go through the process umang gagid el one rabulis el terminated adiri kamla challenge mang it is going through mang ay discipline that goes through the process al grievance panel akti na so kaloy silwa siya ang kal astereo ta kasi al assistant ra office ra vice president and legal affairs malbla karon nga training mga ora especially patrol tiga first responders gira the trainer till the escalate the situation sila angel nga aleva daling domestic violence matokolol mo mang tirgay dia malos pe aklol nga sira training in responding almora situation mandira kalnya ngobantri logiwa akangera acting director at schedule ra training ongoing al ragegi del wal ko taletal ma conduct mabile magrado bay maklim dale ma klolo riora dongot mo karingil just for appearance hindi ka kadabora ethics hindi ka ngara appearance gira dal mo hindi direkal under the law gira dal provide a uniform or police you know in Nakamli eskra president directly lo yes. Yung muna ko kasi it cost $2,000 per officer per year. Ra settle uniform. Mong hindi ka siya ultra ultra hindi kung gasul kasi girila giril total mara uniform tira ka buwis rigid. Malubeng kada alata sa seludo del mora paycheck ringi up to $2,000 a year. Side manir til mga uniform gadi kuwar ngilo uniform. Siguro klar dilo ra ko sa uniform a creative. Mal so mong guktiak ang adel bulis siguro mo na maude dak modelo siyang kabulis. Lendi ako uniform at di mo na maude na di bulis. I'm just saying gila. Mga tira ka lang hotel ako support ra red mar bulis al wa uniform mga nakililo. Mong imo ra to gumdas ng apala sing rang klel ndi gila bulis crying wolf was yung magiram lo uniform. Ay say kire wala. Hindi na question ako. So, ang sukal mo touches vice skill tero mo viral. Oh, say. Okay, with that aside akmadangel wa say ang director kam mo igel tingin nga accept. Bin so say with that aside director ngarang because it tay gitel tora drugs ngarang agora osenira police force girela letya bulu asian tengkaramar pulis malam mariwana yang belagrak karamar kalbusir kita kali ngari agora asem lo asier ngi lo ti lo semua after say gitu Tila manlori I see manlori nya tigi bil ko kare nemura di sela ngau tim sa le sia ko tingal sa sel patrol et ngali tirigel senior ko conductor station imod tim Tumo mloko dia kalungit to mo tidak atal. Makuk mo sois kasi dia kasi edel modo dura otherwise. Dia ka blal volve se gat letal. Ebe eret ta kita ka kita tial mru raw reol mortir. Malakal ka sibarang miu. Dimbait te al gitu o mestre git. Turn around de malak kasi improve timur lagi. Kasi makadungot tial ngasela rungudul tirgal biga del lo positive.
ngun me kwasya ba makala kim improve kama segi de ata tingin mre improve ni lim gire mi dikol improve ka electrical mre la ko so mre lo mes ka kwaso kamera gire de los na seo ni improve ni mal valid igal comments raqamal the swira adra blue based igal result adra test akdi imalap tulwa setirigel المبوليس الأمرال سوري المبوليس لين you can get ما مبتغى أي ترى لوريو إلا الذي مرال مبصر هذا بيلاو من غير لا هذا الويلين الماء المو سوق غير الوضوء they really be in a dangerous position نسال كرة ملات كرنية ديرة غير هذا الامبروف را educational level البوليس مالدو مغاري تري الكوهورت الترايل ملا associate degree تيرا PCC تمال مساولا أدرا PCC الملاقوت مكلي سيجي الكوهورت program next year يا موسي إكتوبر تيرجع الغرا كوهورت تكمل الأناين or 10 البوليس المسؤول ما degree تير من هذا ملا degree تير من سيل مربابا ودودير اللي تدير قلسيس برا السيل تيال السيفيل سيرفيسز تستمع دي تدير الجريدة لو مش ستير قال أجري retire earlier I don't know if you're working until you're 60 nga raway gayid al kondisyon na ansi amal malmol mal effective as a police officer. Hindi ako imoratol di tingin la direktora. Malkula favoritism ral polis. Ra omstobra abuigel orol lespido. Ito may okla omstobra adra Bangladesh ko mal mo bring ng ticket. Ako ra kasi tial appearance ral polis sa maomrelil mora community el albulat. Ikatanga face, ikatanga social media. Mga kabatol siya singal ral polis sa black ngay. Ra polis lo beliw sira adra ngod bulu. Di ko lang tiakal gira mo bring it up lang mo personal di. Di ako discipline enough full treat ra adra Siabar, ma adra Korea, ma adra Bangladesh, ma adra Philippines, ma adra Palau. Lo sisyo. Siya direct malkulo kan plan el give receiving as media direct total investigation. Al sumaria report ko ra bla police direct trigger ne receive ra dingwa. You can tell el wasing adia le gor ka usigi del toy. Maka adia ko mo dagi. Magteo ay sirka director, sila binata makudewan mo lang ka, ang wasi. Seperti tirar bulis. Hindi segida, ako na so bring it up lang. Segida dia ka uniforme, vice president ako bas ng issue ra arbulis. Leng to itia familiar tira bla bulis, imo bring ra familiar tira society. Ako na bring it up lang, kuktir mo acting, something to think about, hindi ko bas. Klabol gula, rogul other ball discipline. Okay, last question na kasi, nung deputy hindi kalbulis? Talgi balkoram lo kakaraw sa ultaswa mga kama attorney general. Ako nga hindi ko pulis a little research ko ra black may kanya wase. Also mo resign hindi kal mo talmel mera official police station kadi nga silo official level. Tial author ngilo at tial official author lo lari ro kul pulis. Ending book in her interpretation ng diakalbulis. Diakalbulis. Because ng Attorney General ng gay dia to tirak kaning diakal nga. I mean, so okay, may lang ako magering yan lisiseri. Di deputy diakalbulis, hindi acting ginimbulis. Sige diablel why it's even more tilay gid al suko makamo acting ng giremal tot ka minimum message. Oo, minimum message. Position nga kasi also kung direktora malut, engirel YC. Within the bureau. Oo, hindi ko mga kal minister justice malut, eng diak sa el bolis, sa el diak al bolis. Same the position nga kaleng nga kadiak bound by rules ra a Bureau of Public Safety like di malkol gila direktor hindi kal aplan meron kal mga babal up. Hindi Attorney General hindi account baka direct kalgiri mo yes malduma ko ay simlo talibel ko lang niya
Ay mo to back and forth. Well, you see our letters. Man so ano isa alam mo si edi ungil. Why say? You know, kumama adra magi back and forth hindi kal ko rabel ko lak mo say ngaringi maldiway gelo ko ya kagi dele acting director al chibra director chibra batrole ngaringi tayi. Pobi titir ngar management level mal back and forth ay ki tol mol man grulo over dele. Kita bulis ko kortaw tayo le daw le dingiru mo bulis. Ay gele why say either sel me last oversight hearing rami. Hindi na lang ngani igel me documents. Yes. Igagi del babiel tutkia taang makuk operation derngim. Di sel babiel ngemele emle semne gotem ne revoke ra silap. Mal aku maray ngara al sele. Lengwase nganga patrol chief ngobarao de kloangar alel. Kamle base sa higit ye emang aku ger wase leng si obulis ang girem you have to have your full attention ng aray ka lurior makora o ger acting director ma minister wase jakal ko mo ria robatak leri at sugum malamon tiay git liga amin sige kita ko di leng base sa helwal el babil ngem ngora mal mo ko mo bagi ko say git tamo concern Ngay siya nga kakakmal mo kung silba bingala minister tira mo yung back and forth. Maral wise siya. Nga niya telel mo wise siya tetara ulo. Maka gire dro si kolek ko sa makarang vice presidente ng bare dro makatmok mo ringiya. Overseat kalulo leng iba as acting director hindi ka liya ko mesa wa maritime security fish and wildlife hindi ka mesa wa TCU hindi ka batang operation na fire department hindi ka batang liya sa labla kalubos ako mesa iga do ko kuklukten metyan ko sa ito kasing spell mo katmok lailal Di mo dia kata mo niya wa rutak na sung lailay lang Aquí onda se lo hace beber Raigal, que era director, era vice presidente en adra olvira gulau mamadiga lo gul ngaptelu. Adra buai, adra olvira gulau gil lo renga saiga. Mula subir el toda proposal del tire moringa alda dura buai girela a enser. Ya ko mama nga dire ka lela ku kolom critical adra news. Ke dire ka mama makimo so moringa adra news lang. Musum amal misada iga. Etiak lu nyolan society de kira alse. Sel de bortir gel dia kalau dengan dia sistem itu sih. Que el país presidente orang malulung como ise ya society de kira alse. Girel lo otiom de sibel mal to mama otiom de suam er ngari sel imora branch. Lo reng sa iga girel correct. I hope to reng ser como ulen. Alla ka bolda que rula la acomodete que del gundaso yang ureli wen. Di tiam namo gartara problem pulis. Dia el problem era minister dia problem berko. Gide sel tilo da tagi el hearing lo magela senator al dabre al wase. Ay gala amluk ngloringi serak akmeel ra 1966 may gamla mo 57 years old kalil labol gide del muktan mo mesaigang edrul el talgibel mo attera system el danganin elang. I don't nga katiak sel nga rala elang arula director mang ngal political appointee madangli delegate sinsak rangar along ang lego nga kalo ay silwa say ngania proposed the legislation at lalkat makli matalamo imla assign del mora delegate kamsong ra at JG era house delegate sa mga amo malaya ay gagi regament so dapat sugirin dito say kalel labol time el nga batti mang bola kal political appointment el bol sisma al sila civil service system al warbek rokul director sila nga kamlak mo represento si nga kadi imol minister el diak tisay dak munta amo director abla bolis mat amo attorney general even though organization structure tangare ong and the reason why that's a problem dakal sa fire tir mang dakabal ko loreng sir nga they're not beholden to me so say Ito ko na justice adro. yes. Okay, hindi last el question na ge le korba. Ngage paisa mal le concern gen kag del levit. Mong ngaringa other government me forward the personnel meranga.
Misel university na diluluwasin tilo ba school ringi, doesn't exist at all. Tagirel gititisi. Ay non dia parallel. Oo, dia. As a vice president, tagirel make sure ay babiel lulab lomskid amral babiel. Ngira kal, I mean, nsuakal waseng ngar aleda a rogoy. And the ngelo ba appointment authority a president. Maybe it would fall on the president to be able to do more based on those complaints. El kurat siya kanin. Hindi marani ngar aleda rogoy. Maktira kan larmeng selengar ngar blau aisra alo seta. You're not the only one that did lulug sa background check to ram lo check dia kay information el dire la teg del school tilog dari madire kal sel kong gel 4 years of training al lulug dire Betul ka el ada katangara internet ma web mo kamlo si ma ngari awalite ngalakal mo ra kampes luasi tiyan ngi makukpok ng university ra ngara kapasangan mek ng master degree ra ngari you know hindi we bring it up lang kasi sell the bora tokora marijuana la ada bangkange imrar bebul within swadang atide vice president di printer la ulo si you know this is where the buck stops here di sell the bora mlut kra director ang gora mo gray area sige kamama mna directly gyogel mora executive branch dia ka adal encher kama nga vice president lewantam acting director sige del time nga ringa civil service board sandram le chere vice president mongol nga kasi unfortunately hindi kasi mon dia ka digiri ka direct order ngugir nga ka accept ngi betiablal practicing nga government rebelaw mo mutra levit. Oh, yes. Ngara malevit tadim na kalborsi the screening process. La dia kasi den ser ngindi kasi it's a question olbona telegal mertia vice president del public mo geri. Di kada misawadra aklangar tirga ma al adal simra bla kalbus ma life rabik other belaw ro ya multura law and order malakal the cleaning gel ngar serba men dia kasi the cleaning ro ko makra di bring it up ya alangan ya kami terkau girileng dia kamal ay well taken ay gal issues of blam raised and ay tira kalmal mo bring it up al mora president taling tira ko tabla takra ko mat ado maktira kamlak mo president siya ang vice president over sentory for PNC segi del sectional wasya directoral so mang mora prolonged absence malubeng incapacitated in any way ang ginamel kawatutkiya amo acting director yes maka ako nga malat kalwaseng lamo la president step in tutkiya acting director no ben siga es el director right now ang director is serves at his pleasure the president's pleasure at the end of the day yang maral with inner segi dial authority ra president mangira dal di klamutan mo litering was able si el exerciser segi dial al CL under ala almo nga ka mal be slow ice mora kamiu mar adra balul was nga ka mlo ay amara ang kagi dali chibra patrol al girel sel papier nga ka malul manay ay kel tol tilo al sabier wasi mo ra batak la uri ra patrol lengay misel mo do al guk ngat ay giti uri ra patrol akmal mesang esa chibra patrol division al maral la uri ra ungela patrol mga maralil si segi el babier not because dimla kong dasol waseng sabi elen mo acting director akmilat katya gidulurior niya mal klarik manir elang sabi elor ti because at the first responders ya ka akmal le karikit kalgirel segi makle ayaman yun wasel takal angan niya tinuro al sel babier kwari dalal mo o kora mo o
o mo mikitra de swem ding segi di akirur tenir da sa klungyo la patrol edisyon. So, tiang adi mo las gari ke ora idung so mo gid mortial che hubs Yes. So sel desatial tilgal berreda igal law enforcement agencies sa bekal balura Pacific ni. Ya koramo ya ko tuna pro kasi drugs kora transnational angara gire gira badagal wase gal drugs na bela ngara outside me ngara se emen sugudi del wase aurior kora partner kora collaboration rai kai gidel el kakarus entity sa tel region el ngani kora bla losa do sikata magara kai ngeseu amal masort tilal المالونجيل كده إنغاريا الأعذرة transnational crime الويا customs الغنيسة كوك أوشيانيا customs مغانيا كوك أوشيانيا transnational crime مغرالو issue arbecro هو jurisdiction malamol malmarala uriyo ringil ta meeting artira ngaringi amleangod artiang last year nga kamlora meeting malmeng albabal adan mora meeting manglaring isel tokopet sa welcome rafit ada fiji agit makli difference same elang amloring tabletop exercise magimo dong okle nga niya fact pattern makmalmera nga sulela Director Jennifer Olcarira Coro State Division Marine Law Enforcement ng Military Facilitator Shelly ng mga saura Ministry of State Chief of Staff Siwal Balesam Office Vice President Valentina Adrala Australia Petra May Mle Facilitate mang fact pattern natil ayidi komlam tigra dial ngarinya tetele la white rock crystals komakarar elang makara what's the process you're gonna go through gut makliaw riorotya makara communicate with the agencies and most of it will ngaral agencies amot may gut makliaw rior masegi di amle one and the number 2 hotel club el kule mat meron din series one sel communicate ang pial aldo al mora PIF leng adro ko ya matengel wasisya wal koram lebra bataklo atangara operational level matamro lawyor ding dia ka inform ra leadership ra Pacific Islands Forum madia ka support ra leadership el gire la gigit specific to ra transnational crime so hopefully president mamsa lalandi sang Kotarol Chief of Staff or Office President mle MC ya president mo sel meeting ngan ngira Cook Islands ra November el alir ra PIF ya president law ay solo sa mo sige del community mo morally mang tara amo issue especially transnational crime and drugs Kami daw obisera bli labori se dubora obisera vice president. Ikabay man masula. Ngaraw de swimmer giri ra senior citizen survey ma social security recipient. Oy. Akmal lo marang akmula sengire dal supporter tier. We need to make sure nga niya though dal al malamol material al social security benefits al mortir. Ako marang akmula say ngire dal makora atigal tulitian ang malpibing ati kalsan malpopular but if necessary able to be as an earning a person al diro audio able to increase say the contribution or dal do balmo anti tira kalbol sa dal smigaw do dal al provide for them akmal especially now approaching social security approval Ano kulto ko ra belam la angar. Yes. Adam lang angar ududir ma dengir kam la angar mal memam la angar ma arala kalimam la angar ma with exception la earnings are retirees. Miselmle Mariam asel mga doon ako si mlesebela dengir nga mal megli nga. Tial social security na mabiga ina elang mlamo ngak hindi kele ka mangarang ako sigra ng likik mang tia mal imbalance ako di mak esa vice president actor nitro ko mo uriol girel se akti na kalman so kalo ay solo se office vice president
every Friday afternoon, si ML call anyone, komti call 488-3198, and si walk in at So that's kururing nila every Friday afternoon. Sila adal me kukukura share problem ringin. I'll help them. Hindi na kalmal so kalmutal was 488-3198. Talangan nga ngidil complaints sila ginabla bulis. Especially contactor bulis may gigidil sentay gel video. Ay kaya alala astereo takasil Lomes okore mo nga investigation if necessary mal more attention ra director and go through a process. Akunda siya klo abelgul kira the report tay kay gidil al misconduct. Rar bulis el mo se edal improve ra abli la bulis ma taletara o rio la bulis. Di imol gora mura ka director acting hindi kumdaswen club gul nga liak kora o adra news nga ngi ti aurerira wa kan besimter mal ringla la information of la police bak mo yung regulation yung miska ka vice president nga lela director lo to the information of la police the designated somebody nga rang klela ni buto ka news ma information gi ngay tela violate la niging maral bebiral police ya ko message send inform tel bla tiga bo mo dang trire kom suspended til kom disciplinary ding ako maral wasi tim direct feel wasi ka kire la plum mo dang information ako ngit mo open ra simra designated adlo ngara ngaringi mabirngela minister mlel ngayid astereo takasi sera bol longora tegit gara professional standard en milik ngal alia kagid ali deputy director mo PIO ra Bureau of Public Safety ay information ro kuya morngi aro ko talamal mga anak film ng morngi mangaya ko milu ko mo do ni mo deputy director din ka di albulis ang ora igam ko mo albulis Vice President ngara swam duli you have 5 minutes to go Ma'am sila ra po ito ma'am sila Mr. Kasolay Omral masoler tial maldi so kal mo nga wase sira kung alidawalan mo Vice Presidente tilulwase mo regel ko tat kurababel sa baik algut maklangar ali ka madios lang suka kami am tingel wase akmle minister state ko elol malboy luru lak mara minister justice makmla minister justice ra 2021 al mo meril ang amid about July 2021 al meril ang maral ensura rural kururingi minister of justice akmal suakal improve ra teletele la rural rabla police I want educated skilled professional competent police officers segidia suakal gut makliyak malat kalwase ngariya te ala dorings isel tial $890 million ang maralme justice ma public safety ar web tra sila yegi tial bebira anges wal si edal malay logi wa kampak mga segi da ko ra plan nga kalwase pol sabi ekal mga ura presidente bol si el makatmok la although el maara uniform marar police gosh it'll be nice to also give them some kind of life insurance yang tiamring lurior you actually make the same as sa emalurior stowang al cashier kabak boy and this tirgel chuson mo buli sa maral ngarngira ako marangal wasing maral ngarngira rendir baul to swire mo bulis arong mer boray do Mr. Kasolay kamamlo rang mount almlo house to house ang mga do algire la seat belt sa safety car seats for kids ay gulbengela first lady les ko program ra first lady egi mora na drone obli start tar mege karel ngal ko lobong kamamal angara 5 ara career to 6 years old dal mege karel ngal al jogi wala me vi marut arang kal police lul bang kamam rai kal bigile mabe kro ye dol velani mar adra bli ramla molger te moral me tira di bang kamam malgora damrir madayo se please mi primer orion
Akunta siya every young child, especially ang bigyan ka rin buhay ka, bigyan ka rin nga sa saya ko to sorry mo maruri nga mo bulis. Mga sige ti ako ra suwaya plan nga kalwa siya bol sabi el tabla bulis maral ngoriak la to ra professionalism, ma competency ra police officer siya bol sabi el nga niya trust tergidra a police officer sa mo. Baloriol gire lo komsula suporta kami. Hindi ka kamsaula. Agi nga sulela Vice President. Transparency is the name of the game. I say. Nga kakukla observer ka oray kal 3.5 years. Ma 3 years mo ang. Hindi ka bertilim. Mas armudur ka o mungilar armudur ka o magrar ka o pat. I think society hindi kaya sila deserve other way ko. I say. Magimbre nga sulim. Imbre nga sulim ang ilang yol. For the duration of time, magi ngani confident ka mamarkaw. I say. Mamsula. Magi ulang wasi ulgo mo elang. Kudo ko mo elang yo besin eli improve ra safety ma society hindi kaya sila bolo mara problem ni. Wise. Kung tera ka magambe siguro nga suliw. Ya kung da suara adro amen o kaya nga mara TNC aman no satisfied ra. El alto ksyon gidro ng Vice President. Ya kung mamamulmon bertial replaying for another week or so. Kung mas edin understand ra nila pulis diri kita kadus bearing is rokoy. May ka man sulang essay at to bet sila Kausischakl. Ilan after. Sula. Mamsula.